Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze ubuzima bwa Ronaldinho Messi yaramaze afungiye mu gihugu cya Paraguay. Ni mu kanya gato cyane nkaza kubagezaho amakuru arambuye, ariko nakwibutsa gukora like, share ndetse na subscribe, ndetse unaduha igitekerezo cyawe cyangwa se comment niba hari icyo ufite dukeneye inyunganizi yawe uko ubyumva kugira ngo bidufashe kurushaho kunoza akazi ka buri munsi. Amazina yitwa Ronaldo de Assis Moreira, azwi nka Ronaldinho Gaucho cyangwa se umwite Ronaldinho. Ni umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu gihugu cya Brazil. Uyu yakaba yaravutse ku itariki ya 21 Werurwe mu mwaka wa 1980, avukira mu gace ka Porto Alegre mu gihugu cya Brazil. Akaba yaramenyekanye cyane akinira ikipe ya Brazil ndetse na FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne, aho yakinaga ari umwataka. Uyu mukinnyi rero yaje guhura n'uruva gusenya ubwo kuwa gatatu tariki ya 4 Werurwe mu mwaka wa 2020 binjiye mu gihugu cya Paraguay ku buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko nta byangombwa bari bafite bemerera kwakandagiza ibirenge. Uyu Ronaldinho w'imyaka 40 y'amavuko na mukuru we Roberto Moreira bafatiwe mu mujyi wa Asunción maze bahita batabwa muri yombi. Uyu Ronaldinho kandi akaba kizigenza wakanyujijeho umupira w'amaguru Ronaldinho de Assis Moreira, wamenyekanye nka Ronaldinho Gaucho. We n'umuvandimwe we Roberto bahise batangira gukurwaho iperereza ngo hamenyekane aho ibyangombwa babikuye, ndetse banamenyekane niba nta mutima wo guhungabanya umutekano w'igihugu baba bafite. Icyakora ku bw'amahirwe nyuma y'amezi akaba kuri 6 bafungiwe muri Paraguay, bakaba baraje gufungurwa. Ubundi aba bombi bafatanywe pasiporo z'impimbano. Nyuma y'iminsi igera kuri 32 ari muri gereza muri iki gihugu cya Paraguay, Ronaldinho yimuriwe muri hoteli yagombaga gufungirwamo guhera muri Mata. Ronaldinho n'umwunganizi we mu by'amategeko bagaragaye mu rukiko mu mpera z'iki cyumweru turi gusoza, aho uyu munyamategeko yashimangiye ko abavandimwe bombi bahawe impapuro z'impimbano batabizi, cyane ko bazihawe n'abaterankunga babo bo mu gihugu cya Paraguay. Uyu munyamategeko kandi yatangaje ko nta kintu kigaragaza ko bari basanzwe bafite imyitwarire mibi yashyira ku buryo yashyira ubuzima bw'abandi mu kaga. Ronaldinho na Roberto bahamwe n'icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, basabwa kwishyura ibihumbi 152 by'amapaundi nk'amande, ndetse bemererwa gusubira iwabo mu mudendezo. Roberto ukora nk'ushinzwe gushakira amasoko umuvandimwe we Ronaldinho yabwiwe ko agifitanye ikibazo n'ubutabera bwa Paraguay, ndetse agomba kuzajya yitaba buri mezi 3 mu myaka 2 iri imbere, aho atemerewe gusohoka mu gihugu cye cya Brazil. Ronaldinho we ibyaha byose abihanagurwaho nk'uko BBC bitangaza. Amakuru avuga ko muri hoteli Ronaldinho yabagamo yajyaga yakira abashyitsi bakarara bari kuririmba karaoke. Ikinyamakuru La Nación cyavuze ko aba bombi bafatanywe pasiporo zanditseho ko bakomoka mu gihugu cya Paraguay ubwo bari mu kabyiniro night club. Bahita bacumbikirwa na polisi y'igihugu kugira ngo hatohozwe neza ubuziranenge bw'ibyangombwa bari bitwaje. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na polisi yo mu gihugu cya Paraguay rivuga ko Ronaldinho ndetse n'umuvandimwe we bari batumiye muri iki gihugu n'umukire Nelson Belotti ufite casino kugira ngo bagirane ibiganiro. Reka twishimire ko nibura aba bombi bamaze kurekurwa bagasubira iwabo. Reka kandi namwe dukomeze
ku bana. Ku Ibendera TV mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, nimugire amahoro.